Eka timinete ntsena ku bila ya khumembiri na ku Afrika Wa Vulavula kamkanalo na FM makombandela mina ni khalanga pet mathebule ngwana re smato wa jimo xitlango wa xingirtano wa chechana makunela wa ntandadzi taka wena twinirla studio 1 agiani amasingita mall tlekan lo ikutisela na ku Afrika Wa Vulavula u humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga pet mathebula ngwana re smato wa jimo xitlango wa xingirtano wa chechana makunela wa ntandadzi foma swingo fika le ka hafu ku pela wara ya n'wen tlekan lo ku hela ka vika kahle swinene loko u huma ka kona ntsheba ku na we ko longa ko akuru ku hela ka viki ka kahle indlela yale mi tiphinini migingiriko ku hambana ka yona ku ya hilaha a yi kunguhatiwe hakona ke mi tiphinini ibi maphosha emisaboko kusuka la arivola ina ku da tiphinini swinene aya khensa swinene van'wana vanhu ta ku mintirho ya kahle swinene loko ri xiri kambe swiritana mingisera munghana na FM hi famba swi fika eka hafu ku pela wara ya n'wen nhlekani lowu ni na ku pfumela ku ri na we u yime ku lunga ku la ku tatwa ku ri hi ku khomeleni timhaka ti tele swinene kambe ke u ta va hi kha hi bula na tatana Good Enough Mashego lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi langute ngopfu ka timhaka ta matshamelo ya swa tipolitiki ka milawulawu leyi nga koho mi ta tsundzuka ku ku na xiboho lexi tekiweke xa timhaka ta nhlawulo ku xana vanhu lava va faneleke va hlawuriwa xiyimo xi fanele xi va njhani ku langutiwa na timhaka leti ti langutiwaka va SACP va nge ri alliance leyiwani yi fanele yi reconfiguriwa yi ndliwa yi vumbiwa hi vuntshwa yi kota ku va yi fikeleleka hi swiphemu hinkwaswo kumbe swiyenge hinkwaswo leswi nga kona eka alliance kumbe ka ntirhisano wa mavandla lowu nga kona exikarhi ka COSATU SACP na ANC hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga hetelela yi va kona mingisero munghana Lon FM i ku tatana Julius Malema wa Economic Freedom Fighters u ri yena hayi hi ku ya hi ye le anda ka nhlawulo wa haxawa i ta va a ri ku yela a nga ta va ri le a Union Buildings n'wina mi ri yini ke hi le ka 0860002543 hi ndlela yaleyo ku na ku vilela kukulu ka ku eka tindhawu leti vanhu va yaku koho ku ya hungasa masiku lama ku tele vugevenga ku fana na tindhawu to fana na va Table Mountain loko vanhu va ya kwele va ya hungasa kona eka tindhawu ta vupfhumba vanhu va hetelela va khomiwa nkuzi sweswo swa ku taniya xana swi nga va swi vula yini leswiwani ke i va mani va khomaka nkuzi i va mani va nga lavi ku va pfhumba etikweni kumbe migangeni ya ka vona hi ndlela yaleyo ku hi vo va hetelela ku va tisa mintirho hi vo va hetelela ku va vona leswaku ku va ku ri na swiyimo leswi swi hetelelaka swi komba leswaku swi antswisa ndhawu yoleyo hi yo mhaka mbili ya mina yi vilerile siku rin'wana loko ni twa n'wana ku loko u huma molweni lowu ni nga ka hosi swin'wana ya hala renkeni i khomiwa nkuzi mina hawu se swi vula ku loko xiyimo xi titani hi hanya kwihi ke tanihi i vaaki hi ndlela yaleyo a hi ku timingisero mehe le ka 0860002543 u nga kandziyisa rito ka 065 kahle 7443911 065 43911 lexi ni tsakisaka namuntlha ku ri hayi munhu loyi a tala ku yingisela ngopfu ka nongona ku Afrika Wa Vulavula karhele ngopfu laha nga kona no yingisela xani mo ya ntshembi ta swi kota Rosana a kha a tlangela siku ra hera ku velekiwa ku hela loko ka vhiki ku hetelela ku endla leswaku ku va busy swinene la Ben Store ku va busy swinene la Giyani se hayi ni tshemba ku wisila nga kona hange ni twi na hambi no ndla xihoxo namuntlha ni to famba ko va hi ku ni nge endli xihoxo hi mhaka ku hlonipha wehe muyingiseri wa mehe hi ku va u teke xiboho xa ku va u ni yingisela i mhaka yin'wana ya nkoka swinene ni pfune ni ku twisisa ni vutise un'wana muyingiseri ku kahle a deep sleuth ku tshama vanhu va njhani a khoma laha a tshika kumbexani naswo swi nga hetelela swi hi pfuna i vanhu lava tekaku nawu va wu veka mavokweni ya vona ivi va hetelela va ku hi lava maphorisa va ta nghenelela ka xiyimo lexi nga biha hi ku twi muyingiseri wa mina le ka 0860002543 ku ve na vanhu va nga dlawa hikokwalaho ka ku va vanhu va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona na we kumbe u nga khumbekangi hi xiyimo lexi u ngo lo swi twa kunene hikokwalaho ka yini vaaki hi fika ka xiyimo lexi a hetelela ku hi teka nawu hi veka emavokweni ya hina hi le ka 0860002543 mani hi hetisela hi leyiwani ku na vaaki va ka Mswana va rilaku ngopfungopfu lava va tirhisaka doroba ra Giyani tanihi doroba ra vona va ri patu ra vona loko va ya ka hi sweswo miyingisero munghana Lon FM hi khomeli ku na un'wana nga fika hi rahela ntambu kambe swiritano a hi ku twi hi la ku twa ngwe hi miyingisero mehe ku timhaka hi tinkani hi nga se bula na tatana Good Enough Mashego na timhaka ti nga le ku humeleleni ku ya amahlweni 0860002543 nongona ku ya Afrika Wa Vulavula ka munghana Lon FM ku haxela wona kusuka a Giyani wo sungula miyingiseri loyi nhlekani Mahaxi va xona a hi papa inkomo ni kombela ku kombisa yin'wana vula yi ve na ritshuri ngopfu ka vhika hundza mhaka leyi ya ku kumeka ku xaveriwa tihosi ta hina timovha a Limpopo so ku na swin'wana lavaka ku swi kombisa
layani ni vuye ni kota ku landzelerisa loko premier na MEC Makamba va kha va hlamula hi ku a va hi matlhelo hinkwawo ku lava ku twisisiwa ku why vandavizitha va xavile timovha swi tlhela ku ri mali ya ku hlaya swinene leyi nga tirhisiwa layani is over 50 million rand se mhaka ku tihosi na tona kumbe vandavizitha va hlayini loko ni twa nhlayo ya kona leswi va swi vutisaka swona so xivutiso i ku does it worth it now swa fanela na ku vandavizitha va xaveriwa timovha leti nhlamulo kusuka ka mina yi ri ina hikuva institution ya vuhosi n'wamuhaxi i institution leyi yi khale na khale yi nga kona ka mfumo lowu hi nga hansi ka wona wa xidemokirasi institution leyi ya recognize-iwa hi leswi vuriwaka traditional leadership and governance framework act number 41 ya 2003 yi ngo kumeka yi kha yi amendiwa hi ku famba ka minkarhi hikuva constitution yi amendiwa xin'wana xivutiso xi nga ta ku timovha letiya ti nga xaviwa a ti budgeteliwini na nhlamulo na kwalani yi ku ina swi budgeteliwini kumeka timovha letiya ti kumeka ti kha ti xaviwa ti xaveriwa tindhavizitha va swi vulini loko va kha va hlamula varhangeri lava ku timovha leti a hi timovha to bomba hi tona per se i leswi vuriwaka tool of trade kumbe tools of trade switirhisiwa leswi va fanelaka swi tirhisa loko va kha va tirha ntirho wa vona swi nga hi hlamarisa ku hi twa ku ri nawu ya le henhla so kusuka ka swiyenge swa mahungu kusuka ka political party na va-out va kona kwalaya a va kha va hlahuwa mara the Zulu monarchy leyi lembe rin'wana na rin'wana yi kumaka mamiliyoni ya kutalo ku tlhela ku xaviwa timovha ta kutalo a hi ti ku buwa huwa hi swona so swi tikomba swi va swi nga ri kahle ku kumeka vanhu va kumeka va kha va sola leswi mfumo wu swi endlaka wu swi endlela vo ndhavizitha ni tsakisiwa hi ku loko MAC va kha va hlamusela va vulavula timhaka ta ku Limpopo is predominantly rural leswi swi kombaka leswaku etihosi kumbe vo ndhavizitha va kumeka ku va kha va rhangela tindhawu ta le Limpopo hi ku angarhela ka tona hi ku hambana ka tinxaka ta hina kwale Limpopo hi va hi kha hi rhangeliwa hi va ndhavizitha hi ku hambanahambana kumbexani ku vulavula loko ku nga va ku ri koho ku nga va ku tisana hi ku van'wana va vandhavizitha va tikhomisa ku yini eka vaaki hi ku loko ku ve i vandhavizitha lava va kumaka timovha hi mali ya xibalo xa hina hikokwalaho ka yini kun'wana vona vandhavizitha van'wani va pfa va tiholela van'wani va pfa va xavisa misava mali va yi tirhisa yi ri ya vona ku nga vi ya vaaki se loko ku ve va endla sweswo hikokwalaho ka yini va fanele va kuma movha ya xibalo xa hina yes swi vula ku fanele ku va na framework leyi ku fanele ku vandhavizitha lava ka ti-workshop leti va ti attendaka no pfumela ku a va tindhavizitha ntsena ku na ti-workshop leti va ti attendaka kuma tikhomelo ya n'wina tanihi vandhavizitha ku fanele ku va lama na lama na lama a nga vi na ku sorisa it must be beyond reproach vundhavizitha kumbe ndhavizitha n'wana na n'wana hanyelo rakwe ri fanele va beyond reproach hi muhaxi leswi ni lavaka ku xikombiso xin'wana na ha ku veka point yaleyo i timhaka ta ku leswi hi nga ta ka hi nga swi pfumeleri hi ri vaakatiko i ku kumeka hi vona timovha leti kumbe yi pake a tavern kumbe xikombiso kumbe yi pake laha ku nga na switokofela kumbe swiseveseve ndhavizitha ku fanele ku va ku ri munhu loyi a kumekaka kha a hloniphiwa nkarhi na nkarhi ku na tindhawu tin'wana a nga fanelangi ku tikuma a kha a ri kona hi mhaka ku xinduti xa vundhavizitha kumbe xa vuhosi xi fanele xi tshama xi sirheleriwa hi minkarhi hinkwayo ni loko kha ka gazankulu muhaxi ni kha ni nga ku huma moyeni va ndhavizitha a va kumeka va tekeriwa enhlokweni va xaveriwa timovha loko na ha ri kule na ha ri ntsongo a ni vona ndhavizitha sweswo mingisero mgalalona FM swi tikomba ku ri na xiphiqonyana xi nge ri ku hi kavanyeteni la loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa timhaka ta vuhlanganisi laha hi nga kona ni swi tivi ku yini kambe ke leswi vatirhi va timhaka ta vuthekiniki va le ku tirhaneni na swona hi ta kota ku ya emahlweni hi twala kahle mina na wena mingiseri wa mina 28 timinete ntsena bilavara ya 12 hi ta ka nhlokomhaka ta mahungu ivi loko se hi vuya hi kona hi nga ta ya mahlweni hi languta na xiboho
pena ku vulavula loko ku languteriwe xiboho lexiwani mayelana na timhaka ta ku cinciwa ka nawu wa timhaka ta mahlawulele eAfrika-Dzonga. Ncindani mi ngo pfa mi kokanyana swin'wana kwalani va lulamisa laha leswaku hi ta kota ku va hi twala kahle na n'wendli wa hina loko hi bula na vona endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu na sesi Lilian Hlabangwani. Afrika wa vulavula. Kambe leswi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva ku mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu. Se loko ta siku president yi yiviwa loko la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle. Hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time. Afrika wa vulavula. Andlala mavonelo ya wena u tshunxekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. Iso somingisero Munghana Lonene FM nongona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela ay ko tumingisero me ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku ya emahlweni nteri namuntlha hi lava ku languta ngopfungopfu ka timhaka ta vumbiwa na khoto ya vumbiwa ku hetelela yi fambise ku yini ka hava na swiphiqonyana switsongonyana leswi hi nge le ku tirhaneni na swona loko swi ta ka timhaka ta vuhlanganisi kambe ke loko swi tshamiseke kahle hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi bula na wena muyingiseri wa mina ni khomeni swinene swi le kule ngopfu na vulawuri bya mina leswi hi nge le ku hlanganeni na swona laha muyingiseri kambe ke hi tirhela ku bula na vativi va nawu hi tlhela hi bula na muhleri wa tipolitiki lava hi nga ta va kha hi langute eka timhaka ta ku hela ka vhiki na mahungu lama ni nga mi tshahela wona na timhaka leti hi yisaka xiswona emahlweni ngopfungopfu loko hi kha hi langute ka timhaka ta nawu lowu va khoto ya vumbiwa va nga hetelela va vulavule hi woho va kombisa timhaka ta ku ka va nga lavi ku nghenelela vativi va nawu va nga ta hi byela kahle khoto ya vumbiwa yi ri yini timhaka ta mahlawulele hi ku swi na nkoka leswo muyingiseri wa mina ku va hi ta hetelela hi tikuma eka hi swi tiva ku ri timhaka ta nhlawulo ti fambisa ku yini ku ya emahlweni va ri lava hi bulaka na vona sweswiwani hi sungula hi bula na advocate Ntsako Baloyi vona mutivi wa nawu lava hi bulaka na vona eka nhlekani lowu khalanga enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Ani va kumi khalanga laha swi tivi ku xana ku nga ka ri xiphiqo xexo xa vuthekiniki lexi hi nge le ku hlanganeni na xona hi ndlela yo yoleyo yi ma hi hundza laha hi lulamisa i ta vuya yisa mahlweni ka leswi. Afrika wa vulavula. Vavasati manitso kwala mi nga kona a na mhaka mi ta ku ni dise team kumbe njhani mara a ni nesi ti-feelings ta munhu ni vulavula ntiyiso truth must be told. Vavasati a hi tshikeni ku nyefulana hi rhandzana ku twa ku vava ka un'wana n'wansati i ku twa ku vava ka wena as munhu wa xisati loko u vona wansati un'wana a nga ri na nguvu teka xin'wana u n'wi khumbareta mani u n'wi khavarisa than ku rhanga yena mi ta loko n'wansati o va a kha a twa ku va buteka a na tshan'wini yo ku hleka vanhu van'wana va xinuna ku ta rhanga yena vavasati mi n'wi vonini swi nge tekarhi waxa kwatini vavasati a hi rhandzaneni hi xihina na vo vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lirero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena miri ku na vavanuna va nga tiyini nakona timenemene lava nga rhandzaniku yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xana vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna hi rhandza Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula. hi laha hi nga kona miyingiseri wa Munghana Lonene FM hi tweneni ku hi nga kuma un'wana ke nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene hi mi amukerini a swi tikombi ku ri na munhu laha 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi tari hi lava ku va hi lulamisa swin'wana laha ncindani hi tekele tintambu ta n'we kwaleyo hi sungula hi basisa laha hi ta vuya hi yisa mahlweni. Palamende ya rixaka. Buti minjani? Hi pfukeni njhani vutomi? Hi pfuki. Ku na Andros ta Pinga Rimbombela. Inkombo ti Andros.
ke loko hlamula katsongo la buti la ka teka xitshoko swo khumula ka xo xa ku thwasa na u lavisisi leswi yeah ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu mara magale ni vona ke buti pet nga ku swo swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya pasa kahle clinic va fika va ka wa uvabyi we famba u ya thwasa nga ku swi approve clinic swa ku ma approve munhu ku vabya nyana se swikwembu a nga ku se haropiwa mi veka sa clinic va tatlisa ku yini ka clinic a va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara clinic va lo ku ya va zona i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku tala va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli clinic a clinic va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba Afrika Wa Vulavula. so coming from Granada FM na ku Afrika Wa Vulavula hayi ya kule ku tikini kambe hayi se xiyimo xi tshamisekini 19 minutes ntsena nga awara ya n'we monga misava ina Moses Lillian Hlabangwana wa vona leswaku va ku xikomu xi nghene mbinyini kumbe mbinyi wu nga nghena xikon'wini un'wana ku yi tshama vona nkele wu nghena nyokeni ayi swilo swa ko swi ya swi nyanya a hi ku tumingisela mina 0860002543 ya monga misava kumbexani va ta va hetini le a constitutional court kasi ke sweswiwani hi la ku twa muyingiseri haya mahlweni nga se amukela good enough Mashego loyi na yena hi lava ku twa ku ye i vona yini ka timhaka leti ta tipolitiki ta Afrika-Dzonga hi ndlela leyi muyingiseri un'wana hi loyi nhlekani kumbe va ku nenge na voko hi na Xitsonga xi famba kwala butete mi pfukile njhani a hi pfukile I can't mina ni lava ku ta hi tlhelo lera butete leswi ku kha swi ya mahlweni a tikweni ra hina hi xiyimo lexikulu xa le henhla ngopfu hi mavonelo ya mina kumbe leswi ni swi vonisaka swona mina loko ni kha ni famba la switarateni swa tiko ra hina vugevenga lebyi hi nga na byona swi endliwa ngopfu hi maphorisa lama hi nga na wona ka tiko ra hina hi ndlela leyi hi na maphorisa lama ma ya entirhweni nampundzu kumbe na madyambu a nga yeli ku tirha mo yela ku ya entirhweni a ma yeli ku ya tirha leswi hi swona swi fikisa ku va a ri xiyimo va teka u veka mavokweni yona hi ku maphorisa hi minkarhi yo tala va yiva xiyimo xa ndhawu yaleyo na swigevenga leswi hluphaka ka ndhawu yaleyo va swi tiva ni tshame siku rin'wanyana mi hlangana na vugevenga a tindhawini tin'wana ta kwala Joni loko ni ya report va ka wa u nga swi tivi ku ndhawu leyi sona ni vuye ni va na laki ya ku ni kuma xigevenga swa kona hi nexe loko ni famba na swo police station va kwa hi wena futhi va vula xigevenga lexi loko va swi tiva i xiyimo lexi hi nga na xona tikweni ra hina maphorisa lama hi nga na xona kambe xivutiso ku nga va ku i maphorisa kumbe i rixaka leri hina hi nga xiswona hikuva a ni ngo maphorisa va suka kwala ka hina hi van'we i swirho swa ganga leri hina hi nga ka rona maphorisa a ni loko munhu a ze a chuza ku va phorisa butete i fane a suka vumunhu lebyiya bya hina a nga ha fani a ri na n'wina hi minkarhi liya loko mi ri xikolweni hambi mi ri buti wa mina a mi nga buti wa mina a mi nga ta ni vitana ivi ni ku buti a ni ta ku vitana eku yini okay so maphorisa lama hi nga na hoxo vona tilayeni vanhu va tsutsuma va apply so holayela ku kuma swo xava xilo
apply loko ya brain ene loko se hi fika laha swi vona ku ni nga kuma un'wanyani wa ku ni endla side maphorisa ma hina mo tala but ka side house league sweswo a hi swi tengi a hi tembetani hi swona a swi vona maphorisa ma kha ma khomiwa hi siku na siku mari ndeni ta weveka hi laha hi nga fika kona botshet that's why andhawini to fambelana with deep slow botshet ma ku tiva mina maybe vhiki ni nga va ni nghena kan'we kumbe kambe hi xiyimo xa ntirho mara loko i nghena kona na misisi ya yima ku na ku la ka tika inkomu botshet Nemetwe i xivutiso ku twako hikokwalaho ka yini ku fanele ku tika kambe n'witwini mingiseri n'wina mi ri yini hi le ka 0860 002543 n'wana mingiseri loyi nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani hawu hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani swi tikomba la henhla ka xiphiqo xikulu la hi nga kona mingiseri wa mehe ni swi tivi ku xiphiqo ku nga va ku ri mina ku nga va ku ri yingiseri ku nga va ku ri studio 13 kambe ku tikomba ku ri na xiphiqo xikulu lexi xi nga kona lexi ndlaku leswaku vuhlanganisi bya hina byi nga fambi ku ya hi laha hi nga langutelaka kona a hi ta bula na tatana good enough Mashego na vo hi ta kota ku va hi twa ku va voni yini ku hela loko ka vhiki advocate Ntsako Balo hi ta bula na vona loko hi vuya le a mahungweni ya misava swi tikomba hi ri na tatana good enough Mashego kambe yima ni sungula hi hundza hi le mavhengeleni ta kota ku vuya hi bula na vona ku ya amahlweni tatana good enough Mashego Afrika Wa Vulavula. Vulavula so botshet mintra ku deliver ngena office to office un'wana ze holo va nga hlamula nemtheke itsale kunkulu ku vanhu va le changana amhloka vanhu ha holo mabo aya va tifika va nga ka ba le endini mi ri nemtheke itsale ku yini kuna itsale kunkulu mara lo mi fane va absheni ta holo wa manje na one zone mabo so va tifika va ngene kaya khala ngami endini La hi le xihlobeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika Wa Vulavula. 10 minute ntsena ku bila awara ya 13 hi ta ka mahungu ya misava ya awara yan'we a hi amukeleni good enough Mashego mhleri wa hina wa tipolitiki lava hi bulaka na vona Mashego nhlekani nhlekani prophet n'wina njhani hi pfukeli n'wina minjhani na na hina to ku yisa ntsena dyambu ro ra yisa veri dyambu hi nga ha ri vulavuli ngopfu loko hi ri vulavula ri ta nyanya ya ta nyanya vhela ku laveka nje umiyela i languta ku endleka yini ku hume timhaka to tala good enough Mashego ku hela ka vhiki kusuka kwele ka ku va nkulukumba Julius Malema va ku voho va ta va ri a Union Buildings hi 2024 ku ya ka timhaka ta judgment leyi nge le ku yingiseriweni na sweswiwani ya ku cinciwa ka nawu wa timhaka ta mahlawulele ku ya ka timhaka ta SACP lava va nge ri hayi alliance ya hina yi fanele yi reconfiguriwa kahle hi kota ku tiva ku vanhu va nga ka list na koho va ringanerile ke a hi fambeni na yona hi yin'we loko mi twa Julius Malema a ku ni ta va ni ri Union Buildings mi vona yini n'wana leswi ku ri Julius Malema a ku ta va a Union Buildings i swona leswi swi faneleke xi karata vanhu hi ku ri EFF nkarhi leyi sungula va vulavule ku ri voho yi vanhu ku ri voho va ta va tirhisana na vanhu ta va vanhu va vanhu a va vulavulanga mhaka ya ku va na matimba a ku ri va ta ya Union Buildings hi mhaka ku ri loko ku rhangela wehe swi tika katsongonyana ku kaneta loko swilo swi nga fambi kahle u ta kuma la se u fana na lava rhangelaka sweswi lava khomekela mfumeni so loko a ku ta va Union Buildings u vulavula hi mhaka ti-coalition ku loko a languta kahle u vona leswaku munhu un'wana na un'wana kumbe vandla rin'wana na rin'wana leri ta humelelaka swi ta kumaka kumbe 30% kumbe njhani loko va lava ku khoma kumbe ku rhangela ku ta laveka va ta ka EFF yi ta va ti-kingmaker mara hi laha a nga swi twisisiki koho kumaka ku ri sweswi ku na lava tiyimiseleke ku ri va ta kaneta ku fika hi 2029 loko va nga swi koti ku kuma coalition leyi va yi lavaka
leswa khale swa tin'hweti swa malembe laha hundzeke swa ku ri EFF ta khwalesa na DA ta khwalesa na IFP a ni vona leswaku 2024 swi ta tirha hi mhaka ku ri EFF a yi tisi stability ka coalition loko u endla coalition na EFF u tiva ku ri siku rin'wana Julius u ta pfuka a lava swin'wanyana loko u nga swi koti ku mi nyika swilo swo leswo u ta mi byela ku ri no ye se wa huma ka coalition leyi so a swi nge tirhi ka national government leswi a swi vulavulaka ni voni ku ri union business ta va ri koho na loko a ta va ri koho union business ku ta va ku na swilo swa ku tala ngopfu leswi va ta swi endla ku ri swi nga mu pfumeli ku ri a huma emfumeni so ka nawu wa sweswi wa ti-coalition a ni voni leswaku u ta va ri koho union building se lava va SACP van'wana va ri kasi SACP yi fela yini hikokwalaho ka yini yi nga yimi hi yoxe yi va yona vandla yi hlawuriwa loko ku ya hlawuriwa yi chava yini yi ngo tumbela hi ku ku fane ku reconfiguriwa alliance yi sindzisa sweswo yona a yi sindzisi ku yi tikomba yi kha yi ngengela ku a yi lavi ku yi nga hetelela yi tikuma yi sukile ka alliance leyiwani mi vona yini koho SACP kahle leyi vanhu a va fanele va tisa SACP leya khale ya vo Joslovo ya vo James Mtlasi ya vo John Gomomo leya khale leyi SACP la sweswi ya vo Blade Nzimana ni vona leswaku nga vulavula ku ri yo SACP ya ku ri yi te kwala ku ri lava ku introduciwa vukomunisi yi ku ri swi ta tsandzeka tsongoyana ku xavisa vukomunisi ka vanhu mali ngopfu ku ri ya xava wa xavisa i hanya ka misava wa ku ri u tele capitalism ku swilo swa Afrika Wa Vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va xikwembu phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time Afrika Wa Vulavula Khalanga Pet Matebula eka Afrika Wa Vulavula munhu ta ku byela ku a hi meni nga ku xavela tintlangu hi meni nga ku yisa exikolweni i ni yisini a hi rhandzana a swo boha hi ni endlela sweswo ma swi twisisa or hikuva wu ni rhandza u fanele ni endlela sweswo sweswo swa mara a swi koteki ku ni nga famba ka relationship hi ku ni xavele tintlangu a swi koteki ku ni nga huma ka relationship hi ku hi ni xavele misisi or ni yise exikolweni or ni ndlise license or ni ndlise swin'wanyana a hi swona hi hanyisiwa ku vava kahle ku ve hi fika njhani ka ku mi fanele mi ndlisiwa sweswo hinkwaswo hi loyi mi rhandzanaka na yena ka lava nga mi tswala va nga ha lavi ku mi pfuna ku endleka yini ku fika xiteji xa ku vatswari va nga ha yi ngheni loko ri ka age yo karhi loko ri ka age yo karhi mutswari va ku famba ti vonela hanya swa wena mara mi ve nge ni xavele timpahla or papa mi nge ni xavele timpahla ni ri na 35 years mara va swi tiva ku na mbala mara a va ha swi koti ku ni hoxela mali va ku famba ya dorobeni a yi xava timpahla or a hi famba na mina ku xavela timpahla vo bava vatswari kahle hi nga ri na vo va na xandla ka mhaka leyi hi ku vana vo hi tinghenisa ka timhaka ta ku vavanuna va hi sapota or vavanuna va hi xavela swilo hi ku vo ku fika nkarhi wa ku va nga ha ri na mhaka na hina so n'wana wa nga tirhi i nga ri wa rivala ku a nga tirhi i mani n'wi hoxela mali a endla 1 2 3 or i mani n'wi hoxela mali sweswi christmas a fana na van'wani vana a endla misisi a endla yini vavanuna lavawa va hi xenga hi mali se loko se hi fanele hi famba a ku mali ya yena ni yi dyi ni nge yi vuyisi ni tshiki ni famba laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula Eso es Mixer Mganalo FM na ngara ku Afrika Wa Vulavula ka Mganalo FM kulo sa timinete ta mune ntsena a swi le ku tikeni namuntlha swi le ku tikeni swinene hi le ku holoveni la studio lexiwani ku nkulukumba loyi fana lava xin'wana xi tirhi ta kota ku tirha kahle lexi xi tirha xi hi tirhisi kahle leswi a ni tivi ku tatana Mashego ma ha ri kona la layinini hi ku a hi kha hi ta kahle mi kha mi hlamusela kahle hi timhaka ta SACP a na ha mi twangi ku mi helele kwihi kambe hambiswiritani minxero me hi laha xiyimo xi nga koko Mashego a ma ha hlamusela hi timhaka ta SACP loko riqingho ra hina ri tsemeka hi nga ha koti ku twanana
andri vukomunisi byi tsandzeka tsongwana ku xavisa ka vanhu va laha misaveni sweswi ku ri vanhu vo tala va tirhisa system leya capitalism so sweswi loko languta laha misaveni u kuma ku ri marito u kuma ku ri la ku tisiwaka kuwa vukomunisi le Cuba ile North Korea ile China mara na kuwa vukomunisi le China na capitalism la kabe so SACP la i nge swi koti ku ri va huma va ta vandla ra ku ta contesta election i mhaka ku ri nhlawulo i mhaka ku ri va tiva ku ri swi ta tsandza ku xavisa communist ka vanhu lava se va toloveleke ku xava swilo ni ku voniwa ku ri munhu wa lena leyi na swilo swa ku fana na leswi so that's why va ta vulavula vo siri mapayila ku laveka ku configuriwa alliance hi ku ri lava nga swi kota ku dya koho hi koho ka alliance ntsena se loko sweswiwani mi langutile ku hava ndlela leyi SACP yi nga lan'waku alliance leyi SACP ya ku laveki tikarata hi mhaka ya ku lungisa alliance ku laveka va sungula ka local election loko ku ta nhlawulo la kaya muganga va ta fida ti-candidate va sungula hansi va ta vona leswaku va ta swi kota ku tirha njhani va nga languti ngopfu mhaka ya ku rhula ku ri va ta khoma kumbe va ta rhangela va languta mhaka ku ri va ta va koho ka ti-council va ta vulavula mhaka ya makomunisi ku ri munhu un'wana na un'wana va n'wi dyondzisa vukomunisi ku sungula le hansi leyi hayi ku ri va lava ku va phati ya vanhu va ku ri ya vanhu va ku ri ya va nga ri ku khomeriwa la Afrika-Dzonga a hi hetiseleni mi vona yini hi tiko ra hina na timhaka leti ti nga koho ta ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana tatani Mashego mi vona hi ta huma hi tipolitiki tiko ra Afrika-Dzonga ri yime njhani loko mi languta hi timhaka leti ta gezi swo va swa mampela kumbe swa tipolitiki ku ya hi leswi van'wana va vulavurisaka xiswona swimbirhi ku na politiki kwalaho politiki i nghena ka mhaka ku ri khale mfumo wa hina wu tiva ku ri vanhu va le ti-township tin'wana le Joni a va hakeli gesi ya voho mara u kuma leswaku loko Eskom yi lava ku pfala kumbe ku va disconnecta va ta byela ku hey mi nga endli masiku ta nhlawulo phela vanhu lava nge swi koti ku vhotela hina so Eskom yi tshika xikweleti xolexo mara xikweleti a swi fambi a ku na laha swi fambaka koho xi va koho sweswi loko va ku byela ku ri ku na township yin'wana yi kolota 2 billion ku na ti-institute tin'wana ti kolota 2 billion hi mhaka ku ri swi tirhisiwa politiki ku ri loko o disconnecta vanhu va nge hlawuli vandla ABC kumbe B kumbe CDE so mara ka infrastructure ka leswi endleka ka sweswi swa load shedding hi mhaka ya infrastructure loko va ku Eskom a yi fanele i yake ti-power station hi vo 90 something hi nkarhi wa Thabo Mbeki hi ntiyiso mara a yi nga swi koti ku yaka loko yi nge na mali hi ku ri mali a yi fanele kumeka ti-customer mara ti-customer ti nga hakeli ti tiva ku ri ku na mavandla laha ti tisaka loko se ku ya nhlawulweni va tiva ku na loko nga hakeli loko ku ta nhlawulo va ta byela leswaku va sule xikweleti xa mehe so ku na politiki ku na ntiyiso ka infrastructure ku na ntiyiso mara ka ku ri swi fike njhani la Eskom yi kolota mali yo tala ya tibiliyoni ku na mhaka ya politiki kwalaho na sweswi hi twile ku ri ku vulavuriwa va byele van'wana ku ri Eskom yi ta sula swikweleti swa vona munhu un'wana na un'wana u tsundzuka ku loko va byeriwa swo leswo va byele mhaka ku ri ku laviwa ti-vote ta vona mara a va byeli ku ri so endzhaku kwalaho ka ti-vote mali ya ku ya ka station xin'wana ku ya ku maintain ta kuma kwini ni mi twile ku tina fikisile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta ni khomeleni network yo yi nga yi tirhisi kahle namuntlha kambe hayi swi ta tshamiseka khensa mehe brother fambise sweswo good enough Mashego fambise sweswo good enough Mashego mingisero mgana lona FM iminete kubila wara yan'wa hi kumeni mahungu emisava hi lawa hi ya landzela hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus sweswo mikisero mgana lona FM na ngoroko ya Afrika Wa Vulavula ikhume n'we minete ntsena ibila wara ya khume nharhu hi khomele mingisero mehe swi le kule ngopfu na vuhlanganisi bya hina kumbe na vulawuri bya hina leswi hlanganaka na swona swa timhaka ta vuhlanganisi swi le ku hi tikiseleni swinene mingisero mene kama swi ri tano 0860002543 nomboro leyi tirhisaka lava ku kamba ku advocate Ntsako Balo veri yini veri swi herile leswiya a hi ku hi lava swona ke ka vativi va nawu hi kota ku twa ku loko ku ri ku swi herile khoto ya vumbiwa
vumbiwa yi ri yini loko swi ta ka timhaka ta xiboho lexi fambelanaka na timhaka ta nawu wa timhaka ta mahlawulele eAfrika-Dzonga. Ta tsundzuka ku ri ku ve na swiyenge leswi nga vilerisiwa hi timhaka ta matshamelo ya nawu eAfrika-Dzonga wo hlawula va nge ri hayi onge a swi yimeli kahle hi ndlela leyo ku hetelela ku va na ku pimana ka ku kumbexani ku va na va 50-50 kumbe ku va 70-30 hi ndlela leyo se a va kha va nyika xiboho va khoto ya vumbiwa laha a va loko va kha va nyika xiboho xolexo a va yimeriwe hi muahluri kumbe muavanyisi laha yena a nga hetelela a tala xiboho xolexo a nga te va pfumelelanini ka swilo swo tala swin'wana swa swoho a swi katsa leswiya swa ku ri va nge koti ku nghenelela kambe hina hi tivi nchumu lava swi tivaka kahle i vinyi va nawu vativi va nawu advocate Ntsako Baloyi hi vo hi lava ku bula na vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha na swi vona lava ri court yi ndle swin'wana hi vo va nga ta hi byela advocate nhlekani swi tikomba hi nga se va na vona advocate la a hi lava ku ta ku hi kota ku va hi bula na vona hi twa ku xiyimo xi njhani hi ku ni vona ku loko ni langutile la very Concord dismisses challenge to Electoral Amendment Act, says it is rational. Leswi ni swi vonaku ku fika sweswiwani kambe ke lava va tiva nawu hi vo va ta hi byela kantswa hi ku hina hayi ho tiva ku swi hlaya kambe hi swi hlayisa swi kuma ku swi tlha swi hunda hi ndlela yoleyo kambe ke va ri the Justice Colapen va vurile ku ri the right to stand for political office has historical value given our history of exclusion hi ndlela yoleyo. Advocate Nhleka a swi tikombi hi ri na vona advocate okay swi to vula ntsena ku hahunda ta va kha hi twa n'we ku n'we mirini hi ndlela leyo ku hi kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni ka 0860 na ngana ku ya Afrika Wa Vulavula ka Mgana Lona FM kumbexani ta bula na vo kahle munduku hi twa ku va te loko va vona hi ku anavhela va ta fanele va nyikiwa nkarhi wa ku va va xi hlaya na vona xiboho lexiwani va tlhela va xi hlela kahle a hi hundziseleni ka munduku advocate ku hi ta bula na vona munduku hi vo va nga ta hi nyika xifaniso kahle munduku ri xiri kambe sweswi a hi ku tumingisela meni 0860002543 timhaka tingani tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona nhlekani lowu a hi koti ku angula ku yini kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wehe ka timhaka leti hi nga tikhoma wu ri yini hi ndlela leyo tari hina ngona ku Afrika Wa Vulavula hi ku haxela vona hi ri la Ben Store amasingita mall hi laha hi nga kona a Giyani eka nhlekani lowu na ku pfumela ku ri kwalaho nga ko u yime ku lowu nga ku lota hi tisela hungu rihi kumbe rihi leri u nga va ka u ri na rona hi ndlela yoleyo n'wana muyingiseri hi loyi nhleka nhleka antwe nga ri ku na munhu a nga vulavula a nga ha vulavula nhlekani khalanga na muhumelerisi mhaka leya yo va tihosi xaveriwa timovha yi tisa ku kanakananyana muhaxi ale swilo swa kahle ku va mfumo swi endlela tihosi but then xivutiso lexi nga koka mina i mhaka ya ku hi ku va na tisalari vanhu lava every month va hola mali leyi va yi holaka a yi ringanelangi ku va nga ti xavela timovha hi voxe na hi ku loko ku ve mfumo u ta teka mali ya xibalo xa vaakatiko yi va xavela timovha ku va hala tlhelo mapatu swilo swo tala mati a ya kona migangeni so swi tisa ku kanakana na swivutiso swo tala swilo sweswo a wu nga ri nkarhi wa kahle ku va va xaveriwe timovha leti kahle kahle timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika Wa Vulavula. So mingisera Mgana Lona FM na ngona ku Afrika Wa Vulavula Nhlekani ay fambini nungutshela anga ha ri ku vulavuleni mingisera 0860002543 Nhlekani Hello. Aye. Minjani Sipukile njani? Ay pokile mirini ana kuvulavula mpapili tinanga leti ngala tona na ku katsa na process hlati ku bangi yi pfuni ku
nyanga yin'wana na yin'wana yi kota ku tiva ku nyanga leyi i vuvabyi byo karhi leyi i ya vuvabji byo karhi hi ku loko munhu a ya n'angeni a yi nge ku tlherisi ku lama mavabyi hi matihlo u to hetelela u file a ni ku professor Hlati va nga endla pfhumba hambi ro vito ro teka nkarhi pfhumba ro nyanga yin'wana na yin'wana yi tivile ku ya ka yona yi tisa ku mavabyi yo karhi ya matihlo. ta ringeta ku va lava hi twa ku va nga hundzisa ku yini mhaka leyi mi vulavulaka hi yona. Loko ya n'angeni hi loko a nge ngheni matini hi mileta ka mali swi ri mali ya sala a yi sali ku u horile kumbe u kume leswi hi vutshunguri lebyinene hi mhaka ku loko u nghena u tise mali ntsena. Swa cinca ku ya swilo swi le ku cinceni khale a ti ri koho tin'anga ta toleto ti ku tlheriselaku ti fika ti ku byela ku leswiwani swi kotiwa hi n'anga liya yaleyo leswiwani swi kotiwa hi xingiritani le ka manghena leswiwani swi kotiwa hi mani sweswo a va ha vuli sweswo a va ha vuli se a murhangeri wa vona ni twisa ku loko vo yi tsala ndzhaku vanhu va lova lavo lava nyana advert ya ku vanhu va fanele va rhanga va ri tliliniki na loko munhu a swi vona ku munhu loyi fanekele a tliliniki a nga vuli i lava mali. No, a lava ku tatela mina vo tala hi la nghozini hi swona. No, okay, swinene botome ni mitwele 0860002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka Mganalo FM u nga tirhisa 0657443911 kumbe 0860002543 hi twa ku n'wangula wena u ri yini comment mhaka un'wana mingiseri loyi nhleka hayi mashi hello no mi xirilo ni nga na xo xama merini n'wina papa xama i xivambo IJ lana ne bukuri stage mistake xirilo ni nga na xo mi xa maphorisa ne ndi ve hi ti 28 ta August na pfula case a Albertine lako case la rape la ku pinyeliwa n'wana ne so loko ri pfule case le hi ti 28 maphorisa lawa ma vula ku hi ta hlanganeni a xibedhlele la Germiston hi 7 nampundzu wa kona ene makuma nga za nga fikile loko hi fika hi Germiston la n'wana va nga ma hetlerise kona exibedhlele ne so si famba after voma August September va senda message kusuka eAlbertine va case leri cinciwile lile a Germiston and then loko hi huma hi eGermiston manje ehlekete ku Germiston police station loko hi fika eGermiston police station maphorisa lama ni pfuna ma ku no a case leyi a ri tisiwanga lana li kari ku na building yin'wana li nga kora ma-Hawks laya kwala a Victoria Street laya so ndi famba ndi ya kona loko ni ya fika hi fika hi va lavetela hi va kuma loko hi va kuma loyi a nga hi pfuna ku no a nga koti ku twisisa ku case leyi why ri nga se na attendiwa ku fika nkarhi lowu because normally advocate li teka 3 days ku ri ta fika mavokweni ya vona so a hi rindzeleni hi rindzela inspector lexani na tinambara ta hinkwaswo na swona so a tsale note a ku the follow hi siku landzelaka a ta mfonela ene a nga fonanga i nyanga ya ku hela last month hi tlhela ya ko futhi na kombela ni ku no mani kombela ku case leri susiwa ka yena mhaka a nga le ku yi pfuneni va ku no hi ta mfonela a yo veta phone ku no va ka hi vuye Monday ta ku hlangana lowankulu wa nga va khoma yaleyo yi hluphi papa a yi hluphi yaleyo yi hluphi papa mina loko ku ve yi khumba ku xanisiwa ka n'wana yi ta mi pfunekile sweswi mi nga fika kwala ka xanimoya ka Munghana Lonene hi ku sweswiwani mi nga veki riqingho mo ri veka tlhelo i ta mi humesa moyeni mi humelerisi kwalano i va mi nyika nomboro ya Bodjavu Baloyi va ta mi pfuna kwale Joni va kona kwalano va commission leyi nga na maloyara lava nga ta va yi landzelela mhaka yaleyo a yi nga ha pfuki yi tumbetiwile kusuka namuntlha ni nga khensa ngopfu Buthphethe mhaka ku na lana ni nga to ta ri no tlhaveka loko a ta vuya wa vunharhu a gama ku a no ni mi twile
nemetweli papa nemetweli papa mi nga vileli nemetweli sweswi hi nga vula ku va ta mi nyika nomboro ya budjavo ivi se hi ta kota ku vona ku va mi pfuna njhani ku ya mahlweni va ta tlhela va teka na nomboro ya n'wehe mi ta yi teka kusuka kwalaho 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku wena n'wangula wa wena u khome wihi ni lowu ya nkarhi i 21 minute ntsena kupela wara yan'we hlekani lowu hi ka ku tisela nongona ku Afrika Wa Vulavula kusuka haleno a studio 1 again hi laha hi nga ko eka msumbunuku lowu tsundzuka hi ku tisela nongona ku Afrika Wa Vulavula hi msumbunuku kusuka la a Ben Store kasi na hi ravuntlhanu hi endla tani ni ka no humelerisiwa hi tatana Patrick Shy hi vo vandla ku hi kota ku va hi hlangana mina na wena hi kota ku twa timhaka ku i tingani impeza la giyani vanhu va ya hala na hala va ya ku xaveni va tikomba va kha va xava swa khisimusi n'hweti ya khisimusi leyiwani hi ndlela leyo se swa tikomba ku na leswi nge le ku endliweni ku ya amahlweni nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene minjhani hi pfukeli papa minjhani hi pfukeli hi Kenz mativa swilo swin'wana leswi hi ta fa hi ku ve la maphorisa ku ri ku a ku fanela hina hi hexe hi tisirhelela matsundzuka ku a ku ri na vijijijinya byin'wana byi ri kona vanhu va ku government yi hava mhaka na hina ene ku ri ku government ya hi nakelela swinene so ni vula mhaka leyi hikwalaho ka kona vanhu swi za swi khumba maphorisa a ha languti hina laha hi tsandzekaka kona vonani a va ku hi dyisiwa swakudya swo expire swi vula ku na hina hi week kumbe ni ta ku ha tsandzeka wa loko hi xava swakudya hi nga languti ti-date ku swa expire hi ku leswi loko a ho swi languti swi vula ku a hi fanele swi dyisiwa khale before vanhu va a hi fanele swi kumile se a yimela ku vanhu va fa hi kona hi nga ta famba hi ku government yi endlile leswi government yi la ku pfunetiwa se ni ta kokwalaho ka ku na maphorisa a hi mapfuneni a hi fikeni ku va tikisela a ni vuli hi ku maphorisa ku vololunga ka mina lembe leri ni fambeliwile hi tiraka more than 500,000 va yi hakela mara ni nge va veki nandzi loko ni fanele ni va zona swi vula ku hina kumbe ti thendliwe ko timovha ta hina va ti hajeka va ti veka kona ku na vanhu va swi tivaka mara a va le ku vuleni ka nchumu va ta va ya vula hi loko se ku yiviwa ta vona hikuva va nga ta tsutsuma ku wena ta pheti mathebula yena endla kwati ku ri ku pheti mathebula a nga tiki nchumu a ti dyondziseni ku ni mi twa kahle i ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka ku vanhu va ku tala hi tala ku hayi mi ha swi ni khumbi un'wana kha swi tiva ku vugevenga byi le ku endliweni hala a nga ndzi nchumu hi swona swi tele ngopfu tatana swi fana na vo tala va endla vukungundzwani na maphorisa loko se a hi nge ka rin'wana tifayini un'wana ku okay loko u kweleta 50,000 ni nyikete half ya 50,000 then ni ku dlayela matikiti lamaya munhu i va meli ya ku wihi mara loko phorisa ya li hetele ri nga n'wi nikangi mali liya kumbe ku dlaya a nga swi kotanga se munhu sungula ku yimayima mani u sungula ku toyitoya maphorisa lama endli kahle wena ke abe xa wena xexo a ku hi ku ya dlawa matikiti i tiyisiwe wehe kumbe ku yiva na kona a languteni swin'wanyana swona na mi twi kahle i ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka ka khensa swinene papa minkarhi ya ku tala vanhu loko va kha va minkarhi loko vanhu swi kha swi va fambela kahle va tala ku ka va nga vuli nchumu loko sweswi vanhu munhu a fika a hlanganisa swilo a humesa na mali ivi swi n'wi fambela mina ni na ti-connection mara loko se swi nga ha n'wi fambelangi tindhawu leti ku na vukungundzwani ngopfu n'we mi angula vukuyini 0860002543 ni salele mina tinharhu ku va ni chayisa na mintlha ni tiphinangi ku tirha ka mina kambe na ku pfumela ku ri hi ta swi lulamisa ku ya hi nkarhi lowu taka hi nge hi hlangana na swona swiyimo swa muxaka lowu enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene
0860002543 emamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani swo tikomba hi nga ri na munhu la ndlela le inomboro leyi u yi tirhisaka ku va hi kota ku tisa tlhelo rin'wana ra timhaka mani languta ka x ku ri ku nga va ku ri na vamandla hi kota ku twa ku n'wina mi angula ku yini la ka x la ka mhaka leyi bulaka hi yona na timhaka hi ku hambanahambana ka tona leti ti nga kona mi ri yini mhaka leyi ya ku kumiwa ka vana va ku tlula kolomiya ka 400 va kha va ta haleni eAfrika-Dzonga va suka a Zimbabwe va rihana vatswari va rihana munhu mi ri yini hi mhaka yaleyo tiko ra hina kahle kahle ku ya kwihi hi ndlela yaleyo 0860002543 hi swihi leswi palamende yi swi fikeleleke ka lembe leri handle ka ku susa PP exitulwini no suspenda Israel embassy what have our ministers achieved in this year? Are we not supposed to be updated about progress of ministers? Mpetu kosa ayete kabe Hello. Afrika Wa Vulavula. Vavasati mani tsogala mga kona ana mhaka mi ta ku ndise thimu kumbe njhani mara ani nese ti-feelings ta munhu ni vulavula ntiyiso truth must be told. Vavasati a hi tshikeni ku nyefulana hi rhandzana ku twa ku vava ka un'wana n'wansati I ku twa ku vava ka wena as munhu wa xisati loko I vona wansati wun'wana a nga ri na nguvu teka xin'wana u n'wi khumbareta mani u n'wi khavarisa than ku ri u rhanga yena mi ta loko n'wansati o va kha a twa ku va butheda a matshan'wini yo ku hleka vanhu van'wana va xinuna ku ta rhanga yena vavasati no n'wi vonini swi nge tekarhi wa swa kwateni vavasati a hi rhandzaneni hi xihina na vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lirero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena mere ku na vavanuna va nga tiyini kona vatimenemene lava nga rhandzaniku yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xana vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna hi rhandzana hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika Wa Vulavula.